Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwana na ndo mwanchi umurigerira centre ya benengo kwarigania bono asumurobero nako manyari tkorya rero nimbwata bagenya se studio abararia ekeroto gochiko kwanira mono igoro y'umuyega bweri tkorya ankyo ekerore tkorya gocengera obosibore bwabarika imeyense ya Kenya nigo turachie kumanya mange tusange na barabwo tobe tukumanyangere ando gusema konkia ya mono abarika mangana bagwetera cinga kibare ase obokoreri obuyego ankyo chitariki cyomutienyi ogatano mboro byobuigana nene abarikia mangana muchango kyori bakoreta ense yaito ya Kenya se binyoro au na nara yaya igabwente gokorwa soko ene kyabuna kiro yo monyo ase obokorerwaye inyora nabakogendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News eriyo togendere gusanga amange boy inyora nabogotumari boriri aho sekerengerere kyao asogendrete gotorigereria korwa nabosankerengerere kyao wetera se namba eweta ase screen asoko gendeye mase ya montete diva chingo iracinga kinga kegima eriyo ngekera oyo mobno metabari kyamangana naba tego kwana gusabantu bagokwana gukwana na kubokogera abarikia mangana bakonyora engere yabo aseri bagaria beneke gimachi daika chinga kegimante tokwera libageri ngekero yomo eria beka kwemanyekanie na sago gose ogere nyomba kiyobora lya gokorera erio tobe togochake mase mu gukwanira igoro iyobosibure bwa bararemyense akende tuchakire kurwaseo kuboko kwane uria erio abega gutumanya togo togorere togendere eyamase mu gukwanira ekirenga kieri tkorya rero Mwancho mwarigere baseni kia Ndizi TV na kusubiri mambo ya pome hidayani kwa Joseph Kamisi Ligonde omokoreri emiremu korwasi baseni kia Ndizi TV na kwarigani ya sengwana igoro yobosori animobariki amangana hasena kwa Tigamba kwaniye abancho bagirire mwensi ba Ndizi TV Bikariane gukoro kwa Ronald Mayaka Brigedia nchelo morali radio gukoro kwa Kisi FM ekali musi Pegete bakriyo biyemo sana Ndizi TV sema nchelo kwa hino omo sose ekale kigeri inde gotema kwandikira mangana yabale nikiyagera Dal TV ngechicha cyakora mangana nawape sana kwa part of this team. Karibu sana. Mamusi waluria merita Rojas Ichana seka kasura director ya Kisi Hot TV. Omwancho murigereria Ndizi TV ukwana ukwaligani asekwana bono yetankoro kujono boy ndi manager ase gitasini cha radio Buna nade asante sencho ukwaligani ase kareke Mwancho murigereria Ndizi TV go akerangambye mona sana ase ngencho yoko banaitwe kinga kinga mnechiga Maleta ni gongoro kwa weekly forenge na nche nomusaki wa mangana maya kuita sene ya Seito FM esiro yomugusi. Yemana sana Evelyn aza gutuanjira wekare tukuja rero nyoka watu kwa nagra. Wabali. Ana so wekira nasige karaoke tkorya rero masemu mwanchu muri buna kwigura una bararia kurwase bitaseni au bya oburaria imeyorogongoro agusi to igoro bwobo bwabariki amangana unakwa igure kirenge kenene na gose ritkori gochengerwa ritkori angyo tariki 3 erimanikante na World Press Freedom Day yobona se ya mase montete to chake kumanya inki ekerenge kenene twatebire no bosibu gochengera obosibure na inde kende kirenga kendengero rokeri tukeriga karatwa Press Freedom Day ningi keria turengete ndete ngeri bageria se umurare tukorwa sigeta se niki ya Kisi FM Ronald Mayaka twakwanire togota ba Press Freedom Day yakatota Press Freedom Day gotatiga oko rwanira obosibore bwabarikia mangana ninki na ndekerenga kya ekenene keri tukeringere kekeiga generally noko manyabantu ya abananchi bali tokokorera emirimo batega asiyogorania
negasi yokobekera ore n'ugwancha kuba ekebekero ruchesa wananchi kubamanyia magana so nokubamanyia besides na umuriki wa magana mayo so musaki wa magana mayo nabwatu rusigure bwaye nabwatu bwene bwaye kera bakore imirimo yaye woyo no kwendereza n'abantu nga umuyimu usobuya uburaria mbobyo abantu bamanye umuraria muri bwenyejo Mata abantu bajya bari sometimes information is not about me that say radio sa TV nga nige to you know baya na take for granted nige ni ya kawaida we are entitled to it mama itu naro sacrifice mo naro wetigana ili ndo kumanya mangana ya kwa kanile kwa sisemo so it's also a platform yoko igora bante brengerio ni profession ni igora ya there is a cost attached to it ya manya kogera mangana abaikira sebale so that is ekina kieka nili tukweli lakini obonene kabisa zili tukweli at the same time nkeringa omuralie gusoma saki wa mangana magia abako igero bane bwa ikiya twara abanyanyimbo bako charozi muri bari kwa mangana magia twara abandi bago hata chikamera twara abandi bago sali vekero bari kwa mangana magia inkieke osomori kibo mangana magia osomoralia aboneta kole muri ndanya ryo kole bembo ya kina kitu kulikumurike. Asante sana. Ribagiri ngwana no cyase umurario mintokoro ase getaseni kya Radio Vuna. Kero kende ngiora kwanire mu cyango kyoyo umuraria berega kurwa ase society yaito. Umuraria mwana bantu. Ando umuraria no muntu bwinyicho ase society yabonera. Usibori to kwego Kenya, inse ya Kenya. Yes. Anene mone bore tirego itirese abaria. Ikina kero kyo negento kinyo tukiro mutagwana tukumana. Number 2 omuntu oriyo gutegerera umuraria wikamanya ebigarimbiro sweat and blood tears ekyabararia wetere segasi akonga akora igobono kero tugukingira litukeri iligo toirania ase egetuke kurunga democracy toirania ase etira yobwene igobono litukuria nkirire nyencho asomori kiyo nande asomora bia ukari toguchanga togoteba ngari aro twachire guchingira litukeri number 1 uyu ise uyu nyina uyu mumura uyu mwana nyarebe okorire ginteke nande ne profession ika profession chinde chance ebo man anene mano bagoteba nga bakoraria ni mbea tu lakini ekinege ntokero something that has changed lives of individuals over time. Asante sana. Tusikurikiria lenga ko eriga ya Press Freedom Day ni goteba the press for the planet journalism in the face of environmental crisis. Isikurikiria una kichiga boni gantogendrete otwara umuchando environmental crisis kwarorere mbura negendrete kwenekiwa imense ya Kenya yairire nona abantu abange babere bagusiria amagimaito kero kende Rogers mo director Okisi Hot ingiora kwanire nabararia muchango kibarure ase amangana environment biamono muraria asenge nchiri baba igonda tebe ngasi tuikire bone igasa mangana media in fact a society ito musebi nyorbeto byakirira sebicho yamangana bakonyera kuwase abana buna bono nabo kunyara kumanyanga mambike okuboka nichira kyogweta na nichira kitawene tuwete special bono ne mberoto ina senge icho yebitasiri bito wichiredio amoneti TV biarugo mochango monene buna bono rero abali kingo simeka bali gemete ali school yabo muri akisi school na school yabo iseke yakiriri emete ingo simeka uno mochango bakurwa wochase environment ase ya Kenya so tigante benga media yarugo mochango monene sana aso kurigireria ngaki abantu baitu bamenyete na inde ngaki bakoragira ngaki bagotara ngaki bakuboka kira lituko na kira chinga Mia mono Rogers korikunda korwa sensemeria inde yokorio amis ningiora tebe amangana climate change goche yogonchurira kwerire na kiabere gako affect gose koreta obokongwase abarari minsi ya Kenya osira tuwe ngwana Rogers nyariko babeba na abarari osinyomba chito cyubura nibo cyubatemeranya emenene kigimanye konekia unaba Kenya bonsi banako bakomanye bari nese kuri boniga egento chize chinyingi chigenda kwa chikorania no bujere kwirire ukonyereka baba kare kende ne bintu mwana bantu tonyereka bakabakora
Kitwa kwa ile vyombo vinde vitali vya serikali na vya serikali kwani kinganya kwa kubika emerori ile nyala kwa wake rosemia wa Kenya. Igo bono weta nyumba chora ya naba ya banene. Batumikire kuri ndekero kwani kia kuna ujumbe ile vyombo vile na kwa bikora na vya serikali yenye kwa wake kulikera anene aba Kenya na wale kwa wake vitambo kwa kuna njira ya moyo kwani kia wale kwa wao sigeka na wao kubika emerori asububeka no asubangondoro cha serikali yenye kwa hiyo kuterare ubutume gichi plastic ishire njira ya mo icyuke na ko bachibo sarina kwa rometito rogwetera sobora ya uya to chiga chituri tukaserinde kwani kina tonera kwa to kuinyonya aba Kenya baito kwa kendo kwa bangororo litukaserinde na baisi kubwate tamo kwa bunere abagori chikona serikali yenye kwa bari kubeka otora na kwa to kubone esigi bochereke kwa Ndiye mono oyo minto Wycliffe naba minto babere bagukwanira igoro ya amangana ya yebinto bitwetanire gose amangana gucurira kwerire ase society gose mense to ya Kenya kero kende okorengana nokora kwa unande buno muraria ogonje amangana ya iga gose chinyomba cyobora ari gosabararia na kibabere bagokonya korengana imirubere yaberege kubekwa kubwatirana ne serikali amo ne byombe binde abarari na kibabere bagokonya kwene kyabuna makong manketari gotoka asamangana yo gonchurira kwerire nabo igo yokorende binto bitwetanine. Yes, ngiye mano Evelyn, ntomba isokote abantu linga tusikolire bya asinga kichabo no. Usapagara nyumba utamanya ti usotabua ti radio tabua ti tumaitiko soma gazeti tabua ti TV. Ora bisoka ngano monto getura sigeta agesunte sana. Lakini akero bwate kama kiebiga nabako nyara kanyara ko usoko bwate sini by the way. Squeeze bwate ngaki media ya very involved. Untuk buat social media, apa sekarang untuk buat nulis kuara dia, nak buat negara estimate ayo, wari dia kamu jadi kamu estimate ayo, kaya ngai eta ayo, iya kaya urusan Kenya cuma, kamu jadi ngai Kenya cuma, estimate aku ada lagi, asing yang jo, apa dia, dia nyampe juga cabar dia, cia kalau dia kasih nanti kita mayo kau menyara kau bawa konya, apa antara kau nyara kau menyana ki, ase ekero dia usai kamu no, mencari kiba kau rak kiba bulan tu kau, ekero mau arwah cemu isonde ka amangana na abaga ali asa kurukunga mayimayu pero edam ya tuka abantu niko bakweta abange sana asingenjo niko yalituma basukana lakini baadaye asingenjo abitu bya buli kwa mangana maya batangazaji no bale gabo batangaza ki abatabana ki asingenjo yekeneke abantu bona tabaraki bona takoba very careful n'ibintu asabamenyete nasabakara serikali yabireke gutanga abantu mbagwana tatababerale nechindoche babona tibaberale nasi amarabali yako monyoka engaki puneje yakerere engakiyembe ebituge mangana manya chire kitibye magazeti koli katole twakorere gatsena na sana sense mu yokolika na kutangaza nabayo kwasoma mangana manya linda abantu balega bamanyana ki amachika ule na hadi nabona takora kitamala tukubwatibwa elimu elinde karabangana kuna yawe chikuocha kwa norage tunga preparedness ingeroro bali kwa mangana manya kubwatira nabali na serikali ujakira county serikali nene amona other security agencies nikunya kwa kumenana ki na kia watu bakunya bako kunyara kwa bako nyara mangana yiga ndabanya kwa bagutanga kero mangana makongu na yiga gocha gayindura bona igo mwancho no genderete ko iwa kurwase abararia baiga na chinyomba cyo babere bakubye ko muchango munene ase amangana ayogo nchurira kwerere nabage bitotanaine anena soko bwaterana monekirenga yo manya nkeke kegenderete gusemba bana inchingeke wosingi kegenderete gokorekana ase ense yaito ya Kenya ase nchire moyo gokonya ko ene kyabuna ebitango se emeroberi mekirano yabere kubekwa anene gokonya abantu kasungura kero togoteba buna Press Freedom Day kero kende Press Freedom Day twabere togochengera matuka yegase egekasa kurwa matuka magega. How free is the press? Biya mono oisi kolgereria amatuka ko maga ne myake membe ya etire obosibori bwa bari kwa change ya Kenya no myambura change p alias tuga ni gotoka oisi kolgereria before the 2010 constitution umuliki garenge engine serikali y'umuga kamoi yakurumagaiga abarikimba itireta mangana makorusana na ndiye to batirita sinibike asensi ya Kenya abari bari bategerera KBC riri tutaracha free module tu arege AM news yonsi kuna yaga chagete kangabono muito gotangaza buika
lakini rero busibule bugacha ibintu bindi byachaka gutangazwa omwe MC na bagutangazwa umuchifu na bagutangazwa ndi wenzi na bagutangazwa se radio ibonga ubusibule bwatukire ase abariki namba ibere karomanyete bari bategerera KBC Kisumu radio yari ngabo ya makwani na matangazo y'ubwo ikiyoka pia gutangazwa se radio lakini rero bitasedi byakire actually we value less amatangazo y'uko ari program cyakire kinyinge tutagira to inform abantu iboro ya siasa iboro ya environment itu ate abanye binte binge kwanyoranga chisa cyakire n'ebintu bingi iyo bikyo moyo Tigante kana no nyito kuna kurwana robo sibuli bwa bari bado nturabo ikera kuna boga nirie emya ekiagera twarorire ebikorwa ebinge byabali kigoitwa abantu gusabirwa ibintu byabo unabona maandamano yaba chisamo chia keroka abali kimbare baochererwa abakakwa n'abandi bagatira ibintu byabo abali kimbare bakure kurugusiga abandi tomanyete babonyaruri babonyakundi bakorerwa iso victory pakabono serikali njana batebya sibale serikali njana batebani kiagete muri kitaraba fringa ndatebe nganinge ndasi naende tekete ko tebya abaligere bari batoligere tina omuri gari kebekero omuri kisabeso ekamaje kinyoke ino gutangase gore nyana getari nache bitina tari nache siri nache kurwana iko nache antegera uno mugambi mongerese mwezi kikiaba irinde rimbe kembe abo bisibategera abantu bari bakwamba korra bona bone sigi ya siasa ya Busia ya very high voltage especially ya Kisii County UDA versus ODM ni bintu bili abana siasa bo ODM ba ko function ya UDA bateba kwaguri bona mabi ba ko ganyera para ba ko ngonda abande ba ko rabu kari ko kabo sina arati abo suru ba ko ganyera para kari ko no sura arati ba ko ganyera para mbari ko understanding the media igera all round oyo na ba ko buri baga ndi kwese na ba ko buri baga simide kiagera ebonsi bagwa tu busibore kikatiba kwa buri baga bono abande bako machikora wonye nye media ke gotangaza ya tangazo mundo yo muri yo ka to kugenda sa abande iko freedom ni torai nyora jo ko mirimo ekyagara ko nyoranga onye UDA ya takoye kave ba takoba eri harbiyo ka mba ko nyora na ndi ko kari busino DM ko kando DM ba ta wajira ko soke ubisibwa ba ko banda bono tigaba antu ba manyela ya bando manyenga media ne yakira omuntu obo mube obo muya obo morogi obo boyi media ne yao intu notore to koremeremo igo no nyito gochengero bosibore bado bosiboro buti turabonyora unega nerie asilimia 100 asilia lakini asitwekire at least nabongo tene nankwanire president mundata ngoja ko ntoro muramo karabu ko gakwanire baba kwana w'ikiye bata bayitire baba tenga turagenda gukia ne bintu binde so tunashukuru lakini rende with time tutafikia hapo Ronald nene buna intu na torega igatwarore abange ni otorase chi ebitasenie bigamono bya local togoteba local TV station and radio stations ingiora tebe kero kendo bosi ko bwatkana no bosi bora sabari kyamangana gote bandi kutambe ngonyo muntu narora agende iguru no muri kibono ana mayigo somborario esa babu neria tokona iguru y'ubuncho likwirire my responsibility ntanga ni yo muriki no go set agenda no tebya abananchi bone tukukwanira neke and everybody will go talking about it munabone president ya aronje tige tubara goteba bari kubusimekemete billions of siblings chemete Pero porque con algo gari bosio, lakini mulikina roko kenda ikaransensa kore research. Ya, ate bya bantu ngo omuhimu yo gosimeke meteye gotangazo ga ne BCD. In other words, omurario yo okonyire no nyene government yo ikirania ekirenga kigita gitiko ikirania. Lakini etare konyor that platform yo ko eresa bananchi woka banyene kore na kilibata gitiko achieve. My brother Rogers you kwandega about freedom ya balikiwa magana mayi ya bamali ba freedom ya baliki generally nito gukora as a regional media stations challenges zero yes let us say the truth challenges zero sometimes sikuma chikoende nja a profession kaka nako na igoro ya siasa for example Normally think sometimes umuntu nabago twara interest tebe no munyene radio station ya soko legas no munyene TV ya soko legas o ino muntu ngwazimia
usino muntu Kenya kwanza usino muntu roots so yeah, and I think ngo aroje gente given asichikura jia lati with the last elections mtu aroje baka abantu babo profile ye media was jindenge ya mulengo wete you expect such kind of things. In fact wakabara limbare finally babete profile in the same way. So freedom teraba buya. Sometimes you could have a idea ngia sana utegetewo kuigora ekonya bananchi ego gonya tereka iga ngentongire ntegetegorosia iga ekonya abantu muntu kuriyo yoderinga ya idea kara yitiga kiagara nindo jase kujikontumiri kuchimoya. Yes, lakini nonate bonyo muntu la yende yoro morali, and we thank God now for the digital space actually. Yes, it is giving an alternative platform which is so morali. Even tongerota on a media station, on a radio, on a TV, because of several other interests. Lakini bora na go to make a YouTube, na go to make a Facebook, and still the same information you can have. Yes. Amisi, kero kendenki kigato bwate nabarike amangana torachingire ritkoria ankyo ndubwato busiporo bigatora beto guchinge. Obo sibore mbororo borende turana ka wato kubikira kwensia sogwamo at least kira togenda to wato guchingira kwensia sogwamo biroro posto tabana at least kuikira pone to na wato wachi do tibaria sibcha biroro ko turana ka wato guchara una abariki amangana wekira simere to para kali to ko bari tumia tumugweka no ase umugweka mtu aroche deshakaora masakanya to ko kana seseme. Yes, ekiro murugeria wogo tindo kora bari banyaka ko tindo ko bari cyagete mtu aroche media ko bari bagari ne kigima ase kirengo ko ne kino banyara ko bakumanya lakini buno murugerio gendete weekend ndani kabere tukaranga media nale ko baba bakasumu siko kigima tukaranga wanya monte nale ko bao ase umubaro bebebere cyane ko tindo ko injirende we katora ase tuwasumu ko ruas authority especially serikali ya somo ya to limit kwanya na abantu batike bachi with their own interest. So as much as they are to celebrate, yes, kwanya ko to wachi oigo amangena rama konto gwetera ekora to ko ba compare ko taikirani ko batikana kero kirenge serikali ya nyara ko gutwara uso ulia ora chiko bora rega tukende kia omwaile la benda kone abantu banyara ko ba kuonera na to a very profile maybe whether single nto abanyene nandete abanyene tole disadvantage anyway because yes local media usabanje to ko na checho abande batuma ita na stop kono kero wa tumiro nonye muganase yanari kana wikeri madra vera na kana so wa tumiro oyo ko robo saliyo wikero ro bano nonye usino muiyo gore. Yes, ile mere mo wachi wa ko bara isi sana kero ko batumuro muganda guno kero kero ko twanga tibonga bono na boku wali ubutianire kabisa na atika ko ra ya ko aikati ama ko to kero to kuetera especially kera to ko ba to ko lememo asa chiria abanyene to ko mbyema mbyema no munda yo mitamisi ya John ekera bamtobere ba ukwanire gatieme cyane ba wetera na iwo yo mitoronal nabaga ukwanira etina bokonyora useno umuteneneri bwegeta seniga atagetokore keiga gusase ngencho yeke neke kero kende ntotebe buna abariki abamangana nkonyora bare pressure kuruase abateneneri bebita seni biga none nabana siasa. Oh yes asegeka kyabwango iga ebita seni binge byegoyo. Yes, ebita seni abanyene bari okubigora. It is about business and interest. Nale kero babigorite kero muntu natagete kora returns ise biashara byaye. Kero politician X oyo gwate biashara A achira approach yo munyene gari omwiri chimilioni be nande muntu ni mwana siasa wasoke siko gari gusana gwate interest kinde skando ya mugwatere. Whenever ukuchikobeke story yo muntu ya sembe you are limited. Ekagara nkorusiore nyama ase umuntu wo munyene. And it becomes so challenging, you either choose between your job and ekobanga nega asienko ase umurikyo yamangana kobera asegeta senekeri ari free okoriga asieri kira koreke kosasomiria kore eyu yaretire ugututukana ubonge aso abarikya mangana okonyora abande babeire tokora ko barukanga toothless at some point kagara no bate chinguru no bate uwezo go koriga asieri but due to interest chomo dosi you cannot go beyond that. You korokinga
babekire uburikyo bukubu bunyanganyangu asigika kya Gwangoiga. Then on the other point ndarigereri asubwagare muno hali ya uchumi yabire nkongu. Ono kare yabire nkongu ayorikire gari oire responsibility. Take for example we the managers of these media houses. Eko bakongu gocha ko compel umurikya mangano uyo kurikaringana guchesa abantu bari bagatoretera biasara. We stand out to lose. Ikikiagarire nga Gwangoiga twachakira kurusia ko lose business na ande ko lose biashara ibikuru kunga media. Origereri Gwangoiga serikali yatebangi biashara byonse pi twabira niligochia state radio. Yes. State media house. Bono nga yoyo ubwate biashara otario state nga yagotenena. Iyo komeke munyanedu biashara ibi oyu redu kikuru kwe radio station state media house oba strict to you as a writer, to you as a journalist. Egere tocha kumugera asieke biashara ibi I invest so much in. Igobono murikyo yamangana at some point nasibihe taraba free bunye bwana takoba. Umuntu narete biashara kabwa tenga nembe nto yaterenze again and ta feel bad we are not at la tora tabenga to ikiri bune chinse na Switzerland asoboriki wori so open ko chinse oboriki Rogers kurengana na John munabereka batabona abateneriya banke bebita seniga babere bakwiranira mangana yo gunchurira akeroke ndo isoko rigereria sama tukari bose anto kigo twara chinomba cyobora ri kigo kore kirenga keri kibwenta ko karwo mense ya Kenya usandonse hamuriki no muriki Gabona professional yonse obata yabanga abanyagitari mangi batigo kubeta kisindani ko beta busini bijana. So media remains to be media. Whether technology achire whether it be a change eli to muniki nenjero so media class na ethics kirichiao uchigotigara asure forever. So it's upon umuriki despite all the challenges umuriki atenene kurwanira profession y'umuriki. As much as pressure yero ga yo minta resile na abandi ba resile but the whole thing ekego chance na okuna bono asana twari yesterday moteka lero maga gesimi abatebana abarikina imwe mu kwanjiri ibintu kandi mukubigeza ide ya muri yuka abandi bono egiye ko ekolo with dignity y'umuriki iko a challenge yoka tubwate taringa nogo chiko Kenya equality y'uburiki a challenge yoka tubwate neringa ebinte binde byachakire go kibikorwaniye media yani social media yachire artificial intelligence yes ebinte binde those are called emerging issues but as much as you imagine ikonyara gusari equality y'umuriki ethics na ebintu biri kwenda kumwatia ayo manyina n'umuriki. Yes. Thank you so much. Oyo minto Wycliffe kerokende bunaye ni metro musakibwa mangana mayore ninki ora kwanire mostly challenges inchiri chieti gose mechando kieye mono mostly reporters ba wetra isko gaiga kero bago chiago saka mangana. All right, chinge sana ile ngenda sokote banki lina unanjo musaki jengo njokana na sana anjo onde CTFM ngo njokana na accounting mahakisi. Yes. Challenge yana nepito twetera most of us para rokonyora naboneka Media Council of Kenya barangu akiredi era abantu onyaka babo kolega siabo. Yes. Some of us baro batabu ati press card reason batabu batatwareti number 1 bakonya ne best batakareti batabu ati ibawo chikotumwa ko renew lakini bali bakaiba tobuate of course ngonjo kana tori that is a big challenge yo ngonjo kana na the whole place but now ngoikirera bono chi function unenjiga twateba cyabana siasa twateba nga to some point abali kingo batole profile take for example CTFM ni yajete Simbarati ndi bateba Radio Vuna ni yajete Osoro ndateba Kisi Hot TV ni yajete mo ibintu bune byombiroro for that moment when to tell for example no Osoro bono begete ngandu kya yasegete ga what a function ibi takera ko bakava na exclusively covered toto mestori wo chigali buno ko kagita iga bali ngayo bali basi kama nyayo ko CTFM in their mind already bako profile wa metana ki CTFM over the past 2-3 weeks you've been airing us negatively and go bero kwa wa competitor positively. That means it is more like ngani goreki ni goro mo bisoito nabo abantu beto ko besa gwena nabara ko bogoli bago tugute ko jisiko. Yes. That is a big challenge. Era bago tugute ko jisiko, you know
o feel ngani go so much threatened again take kan reka ber katato at the end of the day na bora bes ko go avoid the function jaban tole ro chinga kan ko genda ororo go misunde you think that correct or that my life comes fast na chebuno muli ke story na bego chance lakini mabwana ko kale wawe na mbeye na tuaro bobo wanenga ko genda kuchali ngo itunde again to yakabere kwarure gabo wachire wekira se wekire konya kwa kore story gete gabo story ga yachire yako ni ndonga conflict of interest. For example ikasi ni yane yachire ya watire emboli era wate emboli ye onye korera mangana mabuna babatebo kero kwanya karama be ikasi ni yane nonya ro kobeke gante gogo chiko wate story go konyeka bate banga ye na wakara usali dieta beke nyingi the next time go korre kana sa yuga my friend nonya ko kotara maybe so good chiga that's just a glimpse of challenges to wait on the ground lakini mostly it's really behavior the political landscape and the temperatures within the region na bachikonya bachiko kia bali kingamba watu kuchana leto bakaiwa Ronald una ba minto babiri bagoteba na challenge ni chinyinke bawetera isko gusto na bari kito wetera akero kende bunaye iga no bantu bange bagoteba na TV gete go radio gete ne bwato wanjire nje tingo ga ni tingo tinye ga ne tiechega iga kwagenda no ne ground kwanyora buno murari yo goseru kuro watana nga yokoru kisi FM nguru kisi FM nto yatageti afadhali tolete rufuma FM afadhali tolete Rundizi TV osekisi Hot TV kero kende aye korengana naye ugwanchiriria nkororora se chinyomba choboraria okonyora gwanchiriria nkoye because onye nazimire yabo ate igentire ikitora akabere gentire agutarengo igekero na ekero tuaka bege ntukiarenge the only thing li tukeri tumire tinge gogono na very supporter ye yo murengo yo I still believe media houses in chile independent lakini the papa shall tike kobo let's try as much as possible kubati richi na kubati ethics cha media ga kiti gangu anenge to my brother John akwa analaga in terms of economy say ya Kenya bona gasi ya ikile njende to the wekene nga uchumi ese ya Kenya ya chandi gabalikia bangi sana tote bani kene ekero kugenda se radio manikale to wate yeta kero kugenda se TV wate yeta no muikia no moralia there is a way a community ko kurigereria na inde yacha na expectations chindo tanyare kunit toko ereze mijango tu watu chikaba jini chikani toko ereze chi WhatsApp group to mentire okuboka za nani abo tukwa nyoroji group isana na ande chitage to chiwe chige giagera no moralia ikiota kwa tia kanteni and most media houses by the way and I believe in serikali karuke nonye weso igatia so igati the media council and whoever that is responsible remuneration nere gwente be ku by the way sawa ikinde bantu bantu be kwa la vidira kini it's affecting most journalists out here especially as such media usiji toko kenda se kibando te bimo mama mboga na kutorele kuma ya tembo bucheko mami korwe news rumobe gete tai expectations chiagera watu watware the pressure paka content delivery elite lakini hata vera kumulikana ndivyo ekiagera na poko kave story yo monto siekirwe nyumba kaka Rogers na content itingo kebali tasomo mtandao o Facebook one time okukaba monto siekirwe nyumba omonta eruwe atebengo monto mwaka dalenti ya 10 months osa whole year ayura no gendo nyoreke bulike siekiri mo okaba lakini monto maji lakini maji kwa nyora jinguru chio kuvuka babirani kwazo newsroom mulali kada ndego amisi ni mede none kenyoro gari ase obe asomenya tegari bantu kero kende bachire babwate expectation chire igoro bamaite buna ono murali na ndo murali ogokoreti byo maite bate abantu abibo bwate chibesa abo bwate chibesa nyinge ningenda boni gamusabe besa gete takondi na gosibo konyete mboko takondi na ikero kendo ra kwanire kerike bwante gokorwa kera abantu babwate expectation ichiga Evelyn neke mona some of us be close to friends maybe at a point at which after the coin yes tuchite komo coin in terms of chibesa na binde
Rugono ngana tagote batu abararia n'abantu bande bose. Onye uchumi ko wage te guchiaria omorari nere tasikiri disco. Abarinde antika manata kufuana. No ni turenda barari na betona kananga at some point go compromise for nene bito ambira katoko. Na nile challenge yana uchia saba tena labda maybe 2 or say chimbo chichobaria. Tutapi kan differentiate. Goso bararia negasia. Tuaro ya bararia bange pasibira chera sinjura be okore mkange. Ande ya babiki hakono. Yokono uchia saba tena ni tora differentiate tubeke kando between because currently story ya say media, they are very embedded actually in what I just want to call comedians. But at some point, okonyoranga bairire kasi ya barari bagakira de school bamanyita mangana yaba ethics na ndobine kwanyara abantu na babo kumura de field kwanyara ba compromise. No ya mogacha yogasali ba tamu marari ya mogasali ngono twesi lowe at least. Some of us we observe simply because a mistake modo ya manya ate kwa somewhere else. Igole barari mbali clear Kristo ngamba you know madoa ndo sinaro raporo kana sande but bona ndo ko kana na we compromise na quality yetu na service provision in terms of maybe bategete abantu bari akwana na cheap service kira kono ochukota banga ya asaka mushara karaba kiri tam uchukua kana ngo chete class wasoma no mayete kigita kerekere ne kigita kerege chunchugo tekira kan wake wese ne tuwa chunchugo te goro pero ya tuli gotene no tika tole tuli okoleta biose tinya lo para ya so because that's part of the challenge to akoni according to the expectation chile ga disco ya try ochikera na ko to by the way some of the organization which are even there's a counseling department where Yes. we've gotten some psychosocial, you know. You need that support. Yeah, And torture. Yes. Yes, Ronald. Umaete tubwate body ecoregulate abaliki. Media Council of Kenya. But in co-regulate media owners. In qualification kiwe kile media owner. I want to agree na what Amisha atabirega. Kantu tuwale media ra kolega asiye una kuabolia. Sekobanga media owners are journalists. I understand the challenges journalists bagwete. Nabali kwa mwana yeska. I think that way intonyo really because the Berlin team kwanda la gane Victoria live. Lakini negeniga abantu mbale by the way utabe facilitated okore story gete yaje okonya abantu because they don't understand the story you maybe because there are what is the value yejiwese out of this story. Lakini what is journalism? Journalism is touching the common now. You get the information. You will say community change. So we'll have and I challenge my colleagues into the media owners. Maybe we'll bring this change we are talking about here. Ronald. It is getting. Let me tell you, there's something to understanding. As much as it's media, also, the media thing go jango entertaining, wakane chibesa tindosi profits. So as much as we are informing, also yoranga media ne biasa. A challenge to what usiye nene aba usiye bale too many. So tangasi biasa. That is why usiye TV ta survive matukama. Na boto ojigo rakini excitement dirio korekane TV ko era wacha kubura ni bono lende era ente to wakana. Taro ma excitement yari TV ma ten ko eri. Kaka na mongo wale TV era on excited ko tara abu speaking na channel media on. Lakini excitement diye ko era man. How do you pay your workers? Bagusimba ko tangasa biashara pi. In fact, media on asia bange ko ibamenyerta bayindi. Nane besa bakoro chirusa chiru komi. Very little cash. Noga ni testa we yao ebe kesuti. Noga ni testa we yao enyo ritu ese wakane rent.
titoranyore inchira toranyore omuntu kugure media ere competent ewakan omuntu arasoka sabantu dengana injenge tuogetengo kora owakana ere ndurusi kibwe nyumba okugenda gerengia na yo proud na numuri kiore nande tikagoita media ona asaka orubara babe biashara mbiya media there is no business business chidukaire ngoko tangaza ga igandisi TV chire onde naba musi akuna aba ikujo bago support TV kiabo babe ske mashari bakuguro because aba ikujo bari proud gotangaze biashara bya gusinga iga abo genda zo moto gatenga data njembi yande biashara bya they don't do advertisement. That's why toko kora TV kusi and actually tari me gusema kiragerinde they will die. Okay, Rod, kero kende ekero munayo kwa nayore omotene gose omonyene taseniga kero kende challenge nero naro abantu batabona squeeze abantu abarikia mangana abanke bakori kwa sevita seni bige radio TV okonyora abanke babo mbari professionals nabo okonyora umuntu asenje kwenda go cyagu kwanyora gose no muiseke kagwa ko okwaneri ogirigi yora asomeke gusiyeke gusegesengekia kwa muri kiregasi orochege ntekiga ngeri wa affect media industry state professionalism ya media iko cha se news yoka. That's what we should understand. Professionalism na zamana na maya beyond that the rest is entertainment. Tonyo abantu bako ngosekia abantu nyumbari abantu bako na gukua na ibintu bile funny but tikante rega ebintu byose bikokoreka because of the wage bill. Omwana obando chite school akasomera university akagraduate na first class honors in media ubwate degree aicho mwaka ne kiri bunye ngana chikono teketata kazi rutinyu muruma kunyara lakini comedian yero na bwate biashara taraja aicha seke TV for 2 hours ai na chikole biashara bia taraja na bako ba comfortable ne chiri busana usijiri komi is comfortable with that lakini omo likinje gazi yana utagetondike full time ni karanse so wage bill ne biashara na bia borire biagerire abantu bachire for an alternative a cheap way yokuranie media house to a compromise with the professionalism. Yes. Ayo wanja baba. John abuna inore maemu manager o radio vuna ingiora kwanirengane ya wage bill. Wage bill number 1 tikaturigererie the kind of taxes toko chibekire sabanto nabarikia amangana to bwate stiga chobis jeito. Right now we are struggling so much to come into terms with housing levy. I want to tell you for free today we were having a meeting about that thing. Omonto oyo togwa kana chiri busana aki tokumuna cha housing levy unga kibona go to survive unga kya go to gora chingeni that one aside tobwate some media owners mara goba I will to kirkia which kya house levy kya mukunire okay ndo gukora a very pertinent component yes radio pa ndo beka bodire enya tomorrow muri kwenda basi kwa sababu gani arochenga chibill chigomochera echiri chinyinge bono abantu bari ba mu dependent around iga bakoreki ba lose employment. That one aside, the other thing, environment radio TV in Kisi competition ya chini but it's very stiff and our media owners there is one thing they don't want to go to the next level of investing in a better way. There is investing in a better way. Support I don't expecting only owners vagusi business owners na ugara kwa biashara ikiagara as you know mugusi no mogoko. That one is everywhere. Abe employer, abe investor. No mogokare. Ask my brother who is a director here. He looks at how the business will thrive from today go Chimambia than how this person will survive. Now this is what I'm trying to say. If we have a way of these media owners coming together, sitting and agreeing on grading then we'll have to help. If you look at Ndizi TV, qualified professionals on set, behind the mics, and behind the cameras, on radio and behind the mics. If the energy of owners, it is a spark, it is money that comes. As my friend that other people bago chamo baligere na kibago koni okuwa no murari umugusi and okuwa no murari umuikoyo omurari umuikoyo gagutarire gani because they come together, they support their own bako otene na mutu
osuka gochimotu emechango chikadi. I'm from a meeting iyo muchango bono and tomorrow I'm headed to one and on Saturday another one. Inkige kworoki ngabono aka position ya kaka keka ko manager like iro kwa guchikadi sana per day onya ari balance na maybe umushahara nayo no yuruche. What I can say number one, as we celebrate Press Freedom Day, how about we really as a kindly give business. Weekly from no murare korwa orogongo rwagusi unakoigura abantu batero na uisokorigererie uise gukora comparison between chi nyomba cyo bararia se chinsemo chinde bukisemo chia central uisokorigereria gusi ari gukoyobya kero kenda no kokerete inchiraba imesare korwewa. All right, tiancha kemba kemba. Mosana na ndio sabasi. Kitu kile mongo tara. Ngorwa sege na lenga attachment ready uvona. Ngo ikagali obisi na lenge show. Speaker na erombora mu ko igora mangana. Ba tesho no maswado ko kusaro mne. Kama na kwa kuotia ya mawo kwa nega. A good name with an empty pocket is the greatest leprosy that your career can give you. Mbate kanda ngimene ndukuna abaliki turase radio turase TV obegete suti umuntu akori lisiko karo umuntu iga abegete suti abegete korotekia angarete oyo no muntu abateki wate chiweza. Yes. Koko kaenda isiko kali kwanyara ayo no muntu kwe radio watangasire news biya watangasire sports biya kerega ntwana matanga kiwana ko ndaka iga no korra kaneke nyoroiga kuna mana jateba yende tanga nyo kwego ekadi yo kwale kanya so muchanga talibu yende yakabe enyangi nega karasike talibu yende yakale to kuchiko korogwe musia segeti so ebinte biga byon CP bigo cha because of the name that already have dirimo gongo dire kubena lakini tigo montachi akatevinga in fact tale motenyo tale 30 usiri week mocha moga ndo 5 ni returns bose returns yake yani omuntu kwe cyber oga ndo kwe cyber patena kiri tage tabo monte ya bali bonsi pigo na balika bali kwa korere returns mbalenga chisara lichawa chikolid 30,000 kuchigoro 20,000 kuchigoro 6,000 kuchigoro mbaro roko cha my friend ba kwenda pakumwa komugima kusemya kevere batanya kwa rakani sasa account yao all because economy ya verembe mondra ba kwa rona te owners na ba kwa rona ki economy ya verembe ninjo ndere economy ya godeki ya verembe but at the end of the day I need some money ngakane rent I need some money to raise my family the same time I need some money elinde nyaka bagingo ikerania amaganyo y'abantu bali bandi bali dependence ya sende my friend tona unenda stay kwa wasaba kuruga kwa ndo cha wonya abantu babiri batatu abakora you have money but for sure there is one thing that is happening within you. There is this pressure abali kia bange abako chiba sumbuka sana because of depression because of the name that they have and whatever that they always feel like ngabono ga mbia muno uyo minto weekly fasting nche bironda itenda subango kigima akeroke ndekero torange gochigukorera uyo minto Mayaka Ronald atwarore ase matukamange twabe togosiria abarari ba minta banke ngiora be ko kwanerengane yiga litanga ninta ketego tomama gomba manene uchiya sabari kironsi family chiabo bari babere bagosira in line of duty. Yes. Dari gento kerera isi gosirio muliki. Ekiagera manateva it takes a lot kuba muliki objective or a professional. Secondly, tiwogo kukwaba tiwogo goitu kwaba bakure. Kobe lesson uchiya sabantu bonsi ngo muliki ubugwaye mbugwente bosiku. Nabwo entaye we space ya koremerwa ya in fact ko journalist is card Taliga is exposing you, he is enlightening you and the community. You consume story and the properly as generally tigato sike kindly na kubuatyo bosibole nobole ndibwa baliki nabasaki bamana moye. Evelyn, that's what I can say in a nutshell. But I condemn it. Muntu nikwese kolenge linga tigate kamera yo muliki yoyo I condemn it. Muntu nikwese kolenge linga tiamu ke slap wese tiamu sume kurugaiga I condemn it. Actually
Apparatus wa security na serikali abanya nyimbo what have you. We should be working together. Why should omunya nyimbo akora ni camera de bomo no mobiso we? We should be working together because they can talk on the kini kutoka. It's the same thing. We are serving the people. Tigo mori kiasi ku generally na inde oburendi bwaje bunyare kulibire bwaso. No nyenkuru ase community. Ega mundao kono go tiro de press card yo kugenda so o chikuwaje story tigago support yakoro kirinje ujiasa. Mbia mono yo mintoro na alma yake kero tete tochkwari bageri ochase Rogers iriato atote byake ndingi kero kende social media chia amuchango social medias bose bloggers abachire ninki mbokore kani ki babere bakoreta se amangana yoboraria ndocha abantu begamba genderete gotobwatia gochikorwa se chinsemo au asensemo ya Facebook ni ndocha ga Stanley agotebana genderete gotobwatia korwa se chinsemo chia Jogo Lilian Kerry agotebana tobwatia kigima Rose Ratema watching live from diaspora. I can see Kaka Sungura and Ronald Mayaka geto ine fani ya inomo konkegima ndemo Stephen Gana bwateribori akubori. What do the panelists have to say about Ashad Sharif, a Pakistan journalist who was assassinated in Kenya? Secondly, what's their take in USA media, where top media houses are openly clear on the political ideology they align to? Ribori erionka getengo chindo choro yo muina bega kuriraneria kuri ndotragenda sesemo ya Rogers totebyango twarore chisemo chisemo chimitandao chinyinge cha cha TikTok nerororo mutandao X Twitter ingiora kwanero amatebwe chinseme chiga na asamangana yobraria yapono evani onye bintombe bia ile media competition social media. Yes. Enkongo. Ya balo jukubanga buya bantu bali jukotera radio basanga bali jukolire TV. Let me give you an example. Unaona egento kiabele gose saa 9. Social media yake soke. Why should I wait njiko gategera saa 1 jamo kwa radio gose njiko gategera TV. Okonyora people ama tukama ya monta amete banga intakitiko kariba si saa 1 kamili nyone karasta se TV ngore news bali ngale raba kuone very few. So social media yale tire competition ya nenda na inde media usichito no inde chire mainstream means TV ya leo abantu bawuti babali gere no nyenchiro cho nchikwenda ko invest asa mangana social media TV ya koligere kwa erendisi TV lakini na inde social media pages chire ndizi TV chiko break ya mangana mapema before alianda ataracha renda sabaga nyere saa 1 cha mwana lakini pesa ko kirega ngabono for example ko to ndizi TV to kirete news ya bata saa 2 jama bito kirete ka to ko nyatanga saa 7 cha mwana so TV ndora yeweka Facebook ndora yeweka YouTube. We are losing there are YouTube ngwa kane we can use it to generate some revenue. Yes. So totaro chibia ekyo ngechibwa ka media osesi siko na enda abantu bande bachikoluze following eli babwata ekerege ndokia accident yaba God forbid accident yaba kusenjo okoro kai social media yatangaza iluke ngoja news yatoka ngamuye bwati haya abana barayoti school geto within kisia social media yatangaza inusa amoja geuka moje bwati two items. Yes. Mubwate lishabiki gari yari kuri social media na yindi yari kubarire akinya sai mamita kwa nasema asiki adanga bantu baitike to bakora because mbali konga ile tugenza around. So news nowadays is deliver as it breaks or as it breaks deliver it doesn't wait. News is perishable unokoje ganye in the next like 2 minutes munoro kuna prepare script social media abantu batebenga in fact na ndera media usiji ko nyora news yabo ku social media they buna baona chi radio nyinyi ti kwa reporters ya umuntu awikaransa next script. So social media is a big threat to media houses cheito usi na isko ya usi igatira tuiro beriya itoba isabo tukumaka. But again, on this point, it's yes. a threat to professionalism at the same time because nabokonyo social media regulated news lakini etari credible. So media houses equally we got to be very careful about news chiko about us omotandao because nabokonyo oranga nento getari credible enough. Ominyoke gali muna kaka tele it's true by the way. Yeah, muntu wachire gali kwa break lige kutai. There has been news
that so God forbid that there is a professional, is it Wafula Chebukati, and the social media fuss that he has is no more. No, such are the things that there must be a point of credibility as we even fight for this press freedom into na professionals. What is this that tokuligere to whatever ngabona tunagalia iki toko take maybe because social media actually pressure iliacha wanyo waranga tuwabeire carried na pressure ya social media batotanga negwa news ye YouTube na X batara bangi tuwanyo wala tuwa lose it. It is good also to look back and see how professional enough before to you. Yes. You can break, let me add something. In media, you can break in a way that doesn't damage. Let me give you an example. Tuatanga asile almost a full day inge damu ya tekele abantu moyo damu te yange pinya sawa. There was no damu anywhere. Lakini media usiku tinge damu ya tekele damu yale ngaande moyo. After all kera mangala dita ko sokalita media houses jatanga asile tinde baka jiore ile tinde baka jiari kila sota nyale go edit. So if you are breaking it naande kwa verenga kwa verify, you can break it in a way that's what amarita una alleged, suspected, expected, you see. Yes. So you can break it in a way that doesn't, that maybe that's a class for another day. Yes. About journalism. Even when we are making news, accuracy, fairness, yes, and timeliness. Even the biga also could be loose no negamokia. That one does not qualify to be news. It must be accurate, it must be fair, and balanced at the same time. Saizi yuso kuli elbono gato yuso kwa social media through to diving about 100%. Of course it's here and it's ready to complement the media in the cook. To diving about nga ya chiri wano ko threat and una kakazungura kwa dem. It is not a threat. It is a compliment. It is complementary. But now it should be used selectively. Otokonya tuona unabaliki komanya na ki. Entegete ya kanira vera sigete bono na nje mnyokere ko rugabu ngende nje confirm as it happened. Today, for example, an accident ya very kionga. Ende tangani kusi ya breaking. Number one, intakire nko. Kero wiki roro, utakiro twali ndunge police report. After they confirmed that this is what happened. To so kwa ndocho tanga bantu bakule 20 in the real sense, montayo correct. Montayo because abantu tanga banta bange to move by impulse, but the moment you do that one, and you are very contrary, you will be forced to prove it, to apologize. To talk in that direction. Let us use social media for compliment. Just get it. After getting it, verify it by yourself. After verifying it, then go ahead and publish it. As a social media, of course, everyone guidelines nyingi chiko ba bantu batanga social media bana as one or two you go propaganda. Yes. If you use social media and you go propagate even to you at the end of the day people will stop believing you. Mlia mono weekly fasting nchibiro kigimanda ite ngena neri bagari omweri askiro yo moto chakana misigari hotatebie kero kendire ngana yo mweri gore ya opusibori bwa bari kyamangana na ninki ekebyo mbibitene leta bari kyamangana bune kyombe kya Media Council of Kenya abwenta gokora na a society boigo asoko ene kyabuna bari kyamangana babiri bakonyoro opusibori asense yedeke yemo. Yemana kigima Evelyn engana na labda yo mwario ngotia se abakwatane bali bogorengi abantu gateka bakabana waroka nena tuliguchiama especially was a sector yogorendi ya security for the first time at least na roche as a social media na roche WhatsApp group ya rosibwe as tumoroche umotene wana nyimbo as a county ale ememboro so I want to recommend that na njira ya moyo kubatana na kwanekia ngo salibwa na kwa bokoro oyo mtona na kwa kubole ligalia abange abali nowadays Kenya na tuwate abana na magususana banjani sida kwa kwa batogo chinka chika kijiro to arojino negati ya baliki na balingo liba mwana media para ku prehistoric is very sensitive. Ona by the time ko ba yani watu igari experience
This is what is really happening. Yeah? The current Kingdom MP Onyali, those were the times who are watching history get the very sensitive. Watu ba kule asa chinjira chogo tutukano ndio monda kolire investigation ya no lema chibu ile story ile kwa watu kwa watu unamboga kaka injire nenga usikole kuno kumburacha para wako iko kwa rolile no ne abanya ko bako bukinse chesko Kenya se ito ya Kenya so ubengine manye katenga nense anyway ebwata mangana corruption alipo Nikira mwana ko nyara baba what is it you go interested maybe kumbanya what's really happening in Kenya awala nanga bali kimbara ko chisi ko bago tagaya Kenya pata ko bwate ngabara nangere kike kero anyway gado tuwale obosi goro ko tuwaro gwa matuya twensi aso gwa mwana to tika ko teba ndiri ko tole bibeke tuwa chire gako tokonye ili twensi aso gwa mwana ko to kubatana na manga maya chinyumba cyo bura na bali kubanya ko ba ko abeganya ko ba ko mutiri gasto ko Ronald. Two quick things. One, ngakirendizi TV pia mwana. Yes, So thank kwa you. ngerelieke na kotoreta gaiga. By the way, tuwaendela itandiri likelile sana. And number two, ntugu kwanira race freedom tutebia abantu ngasiko muraria but intuna bararia. How do we carry ourselves as a community that matters? How do we conduct ourselves na yengo as a security apparatus ya watu wachanga? Sometimes na sisi pia huwa tunajiwekelea chini sana mwalimu. Asa abantu ba kulie ndio kwa ba kutioroka naye ndio mwalimu. Yeah. Tuna yani tuamanya ko naginda tele yani. Twakeye profession baka bona kero cha kukwana ze radio bali ka bona sukange tenka vile tuna kimuntu bako suma it's easy. Ya tuligelinga aki tuwe kari into a community. Aso mutandao nkikuguli kwa. Thank you. Yeah. How do you appear to the people? That will translate to how much freedom they will give you as a legacy. Bia mono yemtume yaka kaka Rogers. Yakuwa nene tekine before mtara conclude ya media council. Unabona lero nachuka the story ya segete story yo wale mo yo ora kwa accused yo ma bulina igobona obwajo nyo kumwatero wale you know ona na moteri mo ya media tero kwa tabule mo iko itabu na ndete. So this means what? Ekero muskari ya kubwata na nakoro muntu kwa na kwitu muskari nkera kwa mbwa ekero muskari ya kubwata kwa mana na mistake wako. So now bali kikara to kwa story tari it's not about us, it's about the people. Yes. Ambaibere na ndikyo mwario media council yeito abali kintora anyora kiombe cyo batata abali kinonya negeke nonye birororo igobiro irieta liuka ikiagara kero muri keitirwe egenti yuka barakwa no kuri ka Facebook ya era bintu binde biri kubwati muchime so togo sabanya sanye kera togo sherekea media freedom day mambia na saa tokonye tonyore rishirika ligia birakate abali yani muri kya gwakwa ibate na nere ko timu pakonyoro bene bwaye abande bakuri ka Facebook go yakwero mambi gwajigo mate abanga lilo ko mono gwengenje kwagendera n'emirimo so media council maybe na bara nyore video because abanene bange babona abarusi bateme kurwanira ubusubure bw'abariki na obwene bw'abariki na litorakora emirimo bya ase ebinyo bitu. Asante sana Rogers. Huyu mto John. Valid emangana nabere. Muriki ne kalamu ne gitabu kyayo. Muskari ne bunduki ne risasi. These are same people. Igotegemea na kibago tumia. Ibintu bibere. Muskari agwa karisasi. Then you ukora uchumurikira abo bekiagera it will be documented. Yeso mune bizazi na bizazi binakuja. Yedongo kwanira umurikira. Mambi kabito kuchengira litukeri. Katumanya tubwate a responsibility yanene sana. Uchese audience yetu na uchese abantu bali batutegemea. Etoko members of the fourth estate. It is not by accident, it's by design. You're going to work a much bigger responsibility in this government and the days to come. Then two, security apparatus. Let's work together. Tuyatokoli gasi asogwamu. Abali kiaba na bako kera na gochia mangana nda kisa mataino. Korwesumo County Commissioner Bochasa Abande na even to the national government security apparatus. Tiga to support media na maambia. Kera to wuchi kuchenga. Labako baroro kitogo kora na kitogo kwano na ndaba ibiriro byeto mbili. Yemto Wycliffe. Nzibone yento ndatebe kigokora ngelinga na intu nabaliki amanga kwa ndanda ngoyole yento keta batabana ki you are alive
is more important than a story. Yes. Whatever pressure you face towards your organization from your employer, they will compare with the mangaki who to mangane nembera yao. Itana ni giredi, manyanga jokomenya, linda mambi, vanwa. Thank you so much. Asante sana. Mbia mono Amisi, mbia mono Ronald, mbia mono Rogers, mbia mono John, mbia mono Wycliffe mujadalo yumya twabire tugotwarase okukwanira mono igoro ya obusibure bwabarikia mangana na manke mwabire mu kwanira ngagete no mwancho murigerero turigerere tisko gali obere gako ungikerike bwenerete anene no ndi bwensi yoganeti gose no gochiko igore nyumba yoburaria umanyi nabwente kumanya ngikerike bwenerete umurario goswago kore mirimo nabwente kumanya ngikerike mu bwenerete eriyo kweneki abuna obusibure bwabire bwakweneki wasikiro yomo asenchire yogo konya kero yomo abega gutwara chinga kinyororo na gwikirania obokoreri agosemerimo yaye asenchera ebwenerete mbia mana sogoja na ende chinga kinde toko gania to kutwarege karune kega to kwanire amange asebuna ino bararba mitungo baganeri Happy World Freedom Day. Thank you so much. Mwancho muri Ndizi TV mbia mana sogo tobwati akurumu chakano gwika omwero mwabere mugusanga mona intuto ibura mange na raya ya barari babwata bagukwanira igoro iyobosibure bwo murari achi SMS nchendo gaiga chaba chigotomwa bali bagenda totobwate sinse mochi mutandao Vincent Onyancha goteba the media industry should be given all it takes to support the work they do. Mostly we have to risk on covering some of the stories, and politicians should not play key role in delivery of the media house. Media houses should be independent. Yondenare gaigo kroku Joseph Iteba agoteba watching live from Nairobi. Why is it that everyone is practicing journalism without training? Bloggers, street photographers, etc. They have killed the profession since journalism is not regulated. Try to open a clinic without a license. You will be arrested and taken to court of law. Can the profession be regulated like other fields? Abo ngagete nabagendete ngagete na igatia barari nabagabana bagendete kwegerera obosibure bwabo igo mwancho muri bono kwabere ko iwa mange muraria nabwente gutwara obosibure bwaye ebyombe biri betenenerete chinyomba cyo burari mense ya Kenya gati abekyombe kya Media Council anigati ebyombe biri bigwenete wesoke kiyima soko ene kyabuna murari onde bwensi obeire gakonyora obosibure abatenereri be chinyomba cyo burari ene kyabuna abakuriye gasi gusaba kuri mere mase osase senweno sasebitu beno nabaro babere bakonyora chinga kinyororo asenchiremo yokorenda amagimabo nakubakonya mono goikerania chinchera uzikirania imirimo yabasenchira egwente yikoria anjosa ikisatanana yikoria ndio chigera bure umuraria nabare buna muntu ndebwensi igotari mobisa gose tari adui ya muntu ndebwensi mwanje numuraria ndonsi asore ancha abantu bamino boss pisco gari ngo barango baganiria Happy World Press Freedom Day na monogendera kubwatemero berionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otonyorwetana Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyorwetana Ndizi TV News ase website ito naboko ya somons wetara www.ndizitv.net eriyo togendre gusanga amanke onumuro birore twasore nanje Evelyn Osero kukuganiria oburigerero burubya naboigo obutko burobotere. Bye bye. Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV